Namaz 9. Abu Umama radhiyallahu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Haybardan 2 qul alып keldi. Ошондо Ali radhiyallahu anhu: "О Алланын элчиси, бизге жардамчы бериңиz" деп сурады. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Кимисин кааласаң ошону ал" dedi. Ali radhiyallahu anhu: "Өзүңүз тандап бериңиz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Муну ал, аны урба. Хайбардан кайтып келе жатканда анын намаз окуганын көрдүм. Намаз окугандарды урууга мага тыюу салынган" dedi. Abu Umama radhiyallahu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Haybardan 2 qul alып келди. Ошондо Ali radhiyallahu anhu: "О Алланын элчиси, бизге жардамчы бериңиz" деп сурады. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Кимисин кааласаң ошону ал" dedi. Ali radhiyallahu anhu: "Өзүңүз тандап бериңиz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Муну ал, аны урба. Хайбардан кайтып келе жатканда анын намаз окуганын көрдүм. Намаз окугандарды урууга мага тыюу салынган" dedi. Abu Umama radhiyallahu anhudan rivoyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Haybardan 2 qul alып келди. Ошондо Ali radhiyallahu anhu: "О Алланын элчиси, бизге жардамчы бериңиz" деп сурады. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Кимисин кааласаң ошону ал" dedi. Ali radhiyallahu anhu: "Өзүңүз тандап бериңиz" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Муну ал, аны урба. Хайбардан кайтып келе жатканда анын намаз окуганын көрдүм. Намаз окугандарды урууга мага тыюу салынган" dedi. Musnad Ahmad, Tabarani, Majma'uz Zawaid.